أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah'ın uzun meyelim diyor, ayıp geçirdiğimiz büyük Ramazan ayında kılgan ibadatları kabul kıldı. Bendecilik, insançılık kılıp şu gün geçeyim bilip bilbey kılgan günahlarımızı geçecek. Allah'ın okugan keremetli Kur'an'ları kabul kıldı. Buna şu Kur'an'lardan fayda olğu soğupturdu. Jalp ötüp ötken marhumalarga, özgöçe mına şu cemaat uzun ötüp ötken ata-ene, ömür joldaş, tuğan uruk bir tuğanlarına, uğul kızlarına bağışladı. Allah'ın şu insanların tiriyor gözünde bendecilik, insançılık kılıp bilip bilbey kılgan günahlarını geçirip özüne rahmetini alıp cayın cennetten kılgının. Allah'ın barımızı keremetli Kur'an'a hizmetkar kılgının, keremetli Kur'an'da barımızga jol başçı kılgının, keremetli Kur'an'da özün buyurğanday, Peygamber körsötkönдөй жашаганды barımızga nasip etkin. Allah'ın keremetli Kur'an'ın nurun, bereketin, şifasın, şafaatın, hidayetin her birimizin yüreklerimizge nasip kılgın. Ve sallallahu teala ala hayri Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Birahmetike ya